kan hriat thu wangin August ni somni pasari sang ni la somni parok ni lai ni chuna khan Nepal le Tibet ram ria sobera ka khuang kai na sa tak thlenga wangin chhiatna ana sa thale maya Mizo ma tunga mission ria kal anom ve no maya chung jinga chuan tuar an lo om chi alo niin zelen news sina kan suya teng hen kan chianga zelen hian in sinot mission board zero tori reveran ming sang hena tonga thu don danin tun thlengin an mission roi zinga chiatna thleng tuar anom ve ri lo niin an lein chui mek zel nin an suya sinot mission board hian India ram chunga le pona mission field som paret nein heng zinga hin Nepal mission field portal ve a Nepal hian Mizo thok tu sumthum pathum lai na oma Nepal mi sumnga program boka Mizo ma tonga chanchin thra khil na thoka rongbol tu tir tam beran ni tin reveran ming sang chuna soini zalen na hriat thei china chuan missionary tir tu ko handang po chhiatna tuar number lo nin an soya missionary ten an tor hriat ani lo lai hian Mizoram sokar chuan veng khong khonga hriat tir na ti chuakin mani veng khuwa mi da sa ne plus zin ani mo oman ni mon om chuan tual chuang thu nei tu ten hena hriat tir turin ngan nan ti chuak pok ani ti kha an ron tar langa Nepal chhiatna thlengai hian he chanchin ji ani lai thleng hian in mi za sum sari pasari vel thi nom to ni record ania heti lai hian in mi sang tel chu an chin hriat lo an ani boka chan chual le mi zon na tho mek zelan nia then khat chu a lo la him mial te pon oma ama ro chu he chiat na hian mi ang za chi ange thi don ti hriat ani lova lo him kha chu lo him ne ta se aga thla khop maya news lampang ani tho boka chu wang chu in thlakong lo deuh hlek taila special report an zia hi lo en le chhong taila tho ome Nepal flash flood zet chule mi za thum som thum panin thita na kon te vela thunga tai chuan le men hem figure hi chu danglam ve rang ani ti khalo khwela tho ome hi page update review mai meni som pakhat liam ta post khania he thu ko zia hi mi za thum som thum pani chuang in nan chan ti fin fian ni dowa mi za kwa chuang labawa Indian tourist za som sari pariat American tourist som ro pa le British som thum pathum ba ka foreigner dang bo pon la tam hlen ti ani Tibet po nun na chan le mi bo wan om tro bokanin konte BBC trongen he so si ala khania nun chan za thiam pun bel zel kan ania mi thiam te chuan atum neina flash flood po om le the ni heu fin hina plom le then ti ni ka suwa nuwa kot deding go ka le chitwan district a lui nai dewa chang de chu tlan che tu ti ania bothe ko si te a huli le athlang lama nagaya ni le gandak chevela chang de chu film kho uchuak tu khelan ne boni ang wak ber ngala ti han en lok tala ka khia chak tak kha Nepal a hian furlai ni ma se khati khopa tui han ti lian tu khopin khalai boga han ro asur lo phot ro wang chu ni lo mel tun din huna scientist chuan za chiangin chumi wang chu ni e ti tu kha han la kha mai lo ma se vurt lang lei lung le vurt tol in pol ron tol chiam kha chan ni ber an lang ani US Geological Survey a chuan nimin Darila mis somthum pahni pasari AM khan Kathmandu marlam Nepal China border vela magnitude 4.4 vela na liang hing an record a ma sen huwa hemi US Geological Survey hian vur lung leitolin lei angong nin zok alo ni tian puang le ta zok ani an te den a chuanin lei hi magnitude 5.2 vela na in lo hinga 5.2 chu deong hing te na chuan lai hol vel ania hetia lei che hian lung tol le vur tol kha then bel tir te zel ani mela lung lei noi le vur tui in pol chu lande kola luya aluang thata hum maya vur tui le lei in pol wang hian chu diak tam tak lo in siam ta a he lui hian China na nei a Nepal luang lut China na kan che tui na ne ya Nepal luang lut le bote ko si luya va fin ta a bote ko si lui hi ko ram thuk tak le oi tak luang ni a he lui kal chang he khati khan chian na kon thleng ta ni a he tu dian hian speed sang le chak na nga lu tuk tak main rasuwa gadi district so zuk nuai ta khep mai ni a video ta kan lo en tonga ka tak dang vek don lo wa chiat na lampang ni wangin YouTube pa dai him lo takin Nepal hin flor lai lo ni bok nen le hi lo huwa tin vur lung tol chiam chuan le noi ron khut tha chiam tel bokin tu ti nu le mai boka tuin le noi pai tampo le a chakna speed kha sang zel box sia hi wang hin Nepal tu lian thut force na mai hi a ron om ta ni Himalaya tlang ro puya hian vot lang lian zet
sáng tắm taka oma alian bel sia chen le si ophe chu km somsari pagok vela thui ani hem mai ni kan khovel lum zel hian hemi hi ati tui chho zela het lo chho zela mangkhong hlom taka chang chho me ka ni ti hria da tho ome heng vuat lang te hi an tui hianin atol mai lo hian tui a tui chau hi aluang thave fo thina chu tui luang chu agem lai lai na tling khom ve thina chu tiang vuak tui tling khom na dira siam chu glacier lake an ti ta ni Himalaya hian glacier lake sang tam tak a awma glacier lake sa tui tam lutuk chuan lungvur tlang lian lutuk main atlakin aron bo chuak huk thei ta nei chu a han tlak khan hi tuna Nepal flash flood thlen chhan ni benga khovel na ngai ponita nakina chan dik tak chu ni thutang om chuan kan on lat leang kan la khale vatu ngai la kon ti ta ni ti chuan in hemi vur lung le tol chu glacier lake sa khana zuk la khom ta khami tui tling khom kan ti khamo bucket khat tin tui da ila chumin huwa brick pali panga vel da lu zui ta la bucket tui chu on liam chuak chiamanga chu tiang dewa tui on bu chuak huk thei chu ani ta ni chu kumsang ni tong khan Nepal omna hindu kus Himalaya hian vur tui chak zong chu le ten pung chho me khulum chho ze wang ani kon ti ani ti chuanin a hei kan han ala nual me ya kan chiang zo vek dung em ka khailawa ma ro chu ti khanin em wang nge khal chiat na kha thlen tak ti kha a kon ziak chiang vek wa zong zong hi chu chiak lo mai la chan chu na ziak tu te pon so oma ngai ngai hanin chiao chu sak tap te kha chu to ang pon ni se hei khulum chho ze la hianin vu ram khatiang a kha chuanin chiat na hi theng chho ve thei tat maya phim kho ngai khop mai tun din hmuna chung kan khriat chak taka chu kha thlen chan le a chiang nga mo kan han chiang khan ke ma chuna chiang veo maya mi za thum som thum pan hi velen nun nan chan to wa mi za ko chu an bowa tin jina ka kon chiang ma saka khan heng bo le hliama te hen in Mizo tak ka chu ko da la lova ma ko chu update kan lo ngai chang zel don ni o helai hianin video then khat te an on tak lang boka tu khop mai hem mai na ki a chiang tak pung ka tilang ngam chi lawa ki an hydro eng mo he khamis he hydro mo garan siam chuan mun vel te pokhan in langa king de poiti chenual ne he la siu ko velam pangzo ka te hian ki le te khi a on nol thakan ban mai ni tu tak mai ne pui tak ania kian apan hi khan en kop thiam bin an ko thiam mo kian en anhuram pang te en le tai la ki a ko te ne na kon ti tha hem me khu chum chuma bulat tak tlan te hi a khu hlup don ti hi lang reng me ti khan tui satlia khan ni lawa chi ang deuh si kha tiang kha mo hei pe chuan huai mi pe chu tu kol at khang khan ni rengot mai ni chungo mi hi wala video tip ang vel te chu YouTube la mate Facebook la mate mo tu ka ma chu wang chu kan kon tak lang kel lo ni he ngina update engam rio Mizo kai noi te lo om ni pe chu kan kon tin don nia